Egyetlen hosszú kövös út, sok ezekép. Egyetlen ember, ki az életbőrlékben violonit lép. A sors talán egy kép, meg a kép. Tudom, hogy kaviarcsó, Gerje. Wedi am licio ma de, fynd ar y beic. Bendigedig. Gwaith bendigedig yndi. Fynd ar y beic. Waw, sbio ar y hyn. Cefn gwlad y gyd. Dyma'r un pafan nes I mwynhau, siwr o fod. Of course, mae rhaid I fi bod yn drag ofalus. Mae rhaid, achos mae'n gwaith peryglus yndi. Efo camera ar y un llaw. A controlio ar y beic ar y un llaw arall. Siwr o fod am hwnna'n hobbi newydd. Ac of course siwr o fod dwi'n methu gwneud mandola covers pan chwarae ar y mandola neu mandola oddi bandiau trwm, Mynydd y Ddraig ac yn ywedig Sin Roc Gymraeg. Ac of course dwi wedi methu fynd am y rantir yn Nghwlad efo Gethin Jones. O gwlad ydw Kimegyek os algorom. Kimegyek is Mynydd y Ddraig os Augustus bon is sarindam joles. Kimegyek is Mynydd y Ddraig. Jo bigas. Jo vi förjug. Woohoo! Sarindam es norion jo. Igen. Norion vestias dolog. O bicicli. Da. Sok. Taliasan igozod bon. Sok. Norion jo. O hobbi itazas. Ui hobbi o bicicli. O Belgium bon. Tudam Joit vorjunk Kimegyek. Hogy eljöttél majd az utca. Van a híd, kis híd, hol az utca rengeteg az autóba. Beül az autóba, de én nem vagyok az autóba, mert beül az bicikli. Hát igen. Gyönyörű. Igen. Jó, akkor pihenj. Nagyon jó volt. Szerintem nagyon jó játék volt a biciklim. Igen, gyönyörű volt. Jó, akkor itt vagyok nem messzeben a Nghwlad Belg a Belgiumban. Ez mert van egy a Tanya csak egy van. Igen. Jó. Igen, csak augusztus van, augusztus 10 és augusztus 25-i. Kimegyek és Magyarországról. Kimegyek és Magyarországról, mert augusztus 12 és 14-ben lesz a korosztály
festivalot is Nori on iskotod vorio ko deljutel is isos kurotai festivalot is tolan megaki sestergom ta nem tudtam mi történt leszek sestergombon de augustus 20 lesz a nagy fesztiválot Esztergomban, miért Esztergom? Mert Esztergom ez az ősi magyar főváros Magyarországon a középkori alatt. Igen, most Budapest ez a legnagyobb gyönyörű város Magyarországon. Rovantál, minti Nghwlad Belg Siarad Gymraeg. Dwi wedi bod ar y beic, bod ar y daithio iawn ar y beic. Gall yndi. Wel, I dweud y gwir, dwi eisiau dweud diolch yn fawr iawn I chdi gyd am licio fideo ar y Facebook, ar y YouTube am amddiffyn Tîm Cymru yn erbyn gelwydd a cyfryngau ac yn wedig gan y tratan nhw Piers Morgan. Mae'n bwysig iawn I ddangos cefnogaeth ac yn wedig mae'n bwysig I ddangos cefnogaeth i'r ein Tîm Cymru efo Gareth Bale, Ashley Williams, Robson Canu, Aaron Ramsey I gyd wedi bod yn chwarae y mor da dros Cymru ac yn wedig dwi eisiau rhoi parch mawr I gwladau Hwngari a gwlad Pwyl ac yn wedig unrhyw wledydd eraill nath wedi chwarae yn erbyn Lloegr ac yn wedig yn erbyn Portugal ac yn wedig efo prim ffocin Madonna yn enw Cristiano Ronaldo. Does gennai ddim byd yn erbyn Portugal achos dwi'n meddwl mae Portugal yn wlad neis. Igen, sarintem Portugal as o dionor orsag da çok Cristiano Ronaldo legnogiop homosexualis gutchuk. Yeah, my Ronaldo on a tipyn rhyw am y prick ar y lle gyntaf, mae rhaid I fi dweud. I don't know, wedyn mae o'n chwarae o gorau yn y byd. Ond dyna ni. Heno, mae ganddyn nhw Portugal yn erbyn Ffrainc, ond dwi'n cofnogi neb I fod yn onest efo chdi. Paid o gofyn I fi pam, ond o wel. Ond I fyny chdi, pwy da chi eisiau cyfnogi neu dim yn eisiau cyfnogi. Rwan ta, mae rhaid I fi fynd o rwan. A gobeithio mi wna I creu mwy o mandola covers. Remilan Kimegyek les o mandola Bangladesh o modio'r Zenagarol is o felsi Zenagor is sok video leseg video dod les o modio'r Osagon micor Kimegyek is modio'r Osagro Augustus von. Jo, sip nabod is gysanam sipen hoed meganistad o fideo. Sevastog.